Central Lairam, the Lairam Times min in nan kut kanin tlai na kumthong ni kullenga Tangkhawng zerli nak Thawngchimnak chan kan ngai lai cha adi dong tiang ra kan ngai chiao dingin kanin som na Thawngchim tu madu I wang tu MDF drone bomb thaknak in lau tu ram biak in le siang in anrok East Lairam lau tu ram zoma khwa chu Maraland Defence Force MDF ni drone in kumthong ni kullenga Tangkhawng ni leiriat a bom an thak e siang in le zoma khwa Baptist biak in arok tia kan thei lau tu mi pakhat ni SSC ral sang thil to a he akhat mi MDF ni lau tu munram CDF lau tu uknak ram zoma khwa biak in le siang in huitin in drone in bom an thak MDF pol hi lau tu mi phunni kan zo so na ok asimo nule pa na ro chiao to u an thil to hi ngai chha tak tak asiko tia achim hi kong hepe tla in lau tu ram khwa sa khwa mi pakhat ni zoma khwa Baptist biak in le siang in anrok MDF ni CDF lau tu hi kan nu kum di patla khan an kan ka chang MDF chu mara cha a Union Territorial andu cha a anram kau andu I lau tu mi phun kan nak khwale ram chu an kan tim hi asiko tia achim kan zo so ko ri na le rul ding le rul lo ding chu chan ni bia khia te ko lai kan ram kan vulei sung lai chu kan siang ve shim lo tia achim chap Haka Thawngchimnak ka daw nak in akirmi CDF hual ngawram ralkap thacham nak in andon na. Kumthong ni kullenga Tangkhawng ni kulle ni khat a CDF hual ngawram camp zonghun pi a tilim operation for Thawngchimnak Jericho operation Haka Thawngchimnak in atlungmi CDF hual ngawram muchip battalion ralkap don nak le thacham nak chan man ase. Krifa mi thani gani kha hlangai mi Christmas le kumthar pan mangkholo in mizapi himnak cha a Lairam a nun thap in ral nan do pathian lam shroinak in hliam tor jong umloin dam le tling ten nan kir kho hi pathian umpinak thong in asi cha a nihina lunglom bia chimnak le thlachamnak he kan indon na mizapi jong ni thla an kan champiak zungzal ko tia HPO CDF hwal ngawram shroi tu pakhat ni achim Tutan araklung mi CDF hual ngawram muchip battalion ral kapna hi Thawngchimnak khwapi ka daw nak hlei a Jericho operation Haka Thawngchimnak I Kiamtlang Ototlang Point Thum CD Pathum Timit ral sang kem laknak a ral mai suang tu kha an sive hi idaw nak a hin CDF hual ngawram in ral kap kulleruk ni hliam an tuarpi President Donald Trump nol chhuarwang a Malaysia chin mi US kalding harnak antong American President Thar Donald Trump ni minthut in nol chhuwa mi ruang a Malaysia a khwasa chin mi tampi wanlong in kalding let piak an se mi tampi an chhun mang ator swan na fak pin lung thin hliam antong kalding in atim mi thil anitim to liao antak ani khol chu ma liao na a non piak an se cheu kha chu an ilhan mi an pek na cheu kha chu kalding in rian an chuak chuban tukin ani tim to liawa khar a hun si chu lungthin le a hliam fak an tuar tia Alliance of Chin Refugees Chairman James Boy Thangbik ni achim Tuzar chunga American rama luding mi Malaysia chin mi tampi chu tu bantukin vanlong cancel piak anse vanlong cancel asimi chin mi tampi Alliance of Chin Refuse Office a petlai nak an raktwa cheu khat chu deng teu in UNHCR a petlai nak an tua cancel mi chin mi miluzat chu theifian asiri lautia ACR chairman ni chung achim Malaysia phan chin mi na chu American kalding in UNHCR sining phun ti in halnak an to mi di lak chu kharpiak di anse Malaysia rama hin chin mi minung thong somriat leng anum I minung thong kul leng hi ralzam card atlai mi anse Welcome court in ralzam chawhlan nak soknak thar chawhlan mi zong khar ase RSC interview mi zong tampi nol anse
tampi anor suan na mi tampi anlung arok zaironga ti chun an irwa channak azor ngai Malaysia pongkam adai bantukin ase tia ARC chairman ni chun achim Chin mi phunra zam in chawhlang mi milu tamnak chu American ase Spain Australia le Europe ram cheu khata chawhlan an sikona in milu tlom telong an si tia thei ase Chin mi US kalding van long kan selpiak mi nalak a kumthong ni hleithum kumthong ti hleikwa kumthong ti lekul le kumthong ti lekul likhat a sokmi na an si ngandam nak thalo ngak tra kum upa na zong an itel American President ni Ralzam kong hebe tlai in phunglam tharuang a American kalding Myanmar ram tel in ramtam pi Ralzam ni harnak antong Central Lairam East Lairam Paletua Ralzam Aidin Le CI Japan Ramini Anbomna Central Lairam Longtlai Penkom Tuidang Le Kika Khwa Paletua Ralzam Ummina Chu The Ladies Organization Le Paletua Council Petlainak in Japan Rammi Mr. Mitsuri Sato Phuni Fachang Puan Le CI Chu kumthong ni kulenga Tangkhawng nikule khata anpekna Tuidang Ralzam kema fachang tun za somli puan zun zati kulenga le CI anpekna kaki Ralzam kempa fachang tun somkwa pakhat le puan zun za somthum le CI anpek fonna Tuidang kem le kaki kema fachang hi aminung hoi in photzam ase tuidanga Ralzam minung thongkhat le zale som sari li an minung pakhata kg li chiao pek an si puan chu in pakhat in zun zati kulenga le CI pek kan si kaki achun Ralzam zaruk leng an minung pakhata kg ruk pek an si puan za somthum le CI pek an si Puan chu chajin chung min mi long pek an si chajin chung lo mi chu pek an si lo lung anuam lo ngai tia salai so tan ni achim Mizoram Ralzam mi na hi shuk ai le pochom nak rian a harnak antong ngai na East Lairam in Central Lairam longtlai khwa sa pakhat ni edina si se rian tron nak a harnak chu ngai ko kem mi chu achan chana bomnak tel an pu in hlang mi chu Ralzam pu in pu kan silo tika harnak kan ton mi alo chiao lo tia achim Central Lairam Paletua Ralzam hi chungkhar in thong khat rong le milu in thong li le zanga rong an chang maileya ani chap chin lai zoom ase East Lairam in Central Lairam chungkhar somthum leng lut chap East Lairam Paletua peng in midung zai mazat chu Central Lairam tuidang le kaki khwa an lut chap tia kumthong ti kulenga Tangkhawng ni kuleni ti a Paletua Council in midung hoi bom chan tu chuan vo ngei salai so tan ni achim East Lairam Paletua peng khwa mi na chu edina harnak anton hlei a peng chung a khwa sak tin tuk har cha a kumthong ti kulenga Tangkhawng thla chunga Central Lairam tuidang khwa a chungkhar kulle kwale kaki khwa a chungkhar panga ani chap than cha a khwa mi le Ralzam hroi tu ni munma antim to pyak na Paletua hi atlam tling baklo edina si se kalnak tiang harnak atam ngai abikin ni Paletua peng an ukcha a an ma du ning in ahaw hi asikholo an uknak tang a kan du lo cha Mizoram kan zam tia Paletua peng kumsom li le panga tluk nu upani achim Dai ten khwa araksa mi Paletua khwa mi na chu ralei harnak anton tua edin man akai kal ahar chole nak ahar riantron nak lam a lo phone line internet line phi piak an si uknak tanga harnak phun tampi twar chel lo in khwaleram an chhuata Paletua peng a ral sang an thiang chang ral do nak zonga lo na in uknak hi khwami tampi ni andu lo country phone na chu cha Myanmar ram India ram Malaysia le ram dang danga kan ichial na
hi zo ulo an that kawa chun hibantuki ichal le zam a haw nga lo hitining chun in lo chhuatak an tam chin ko lai tia India rama zambi pakhat ni achim paletua pengmi na hi India rama kumthong ti kulekhat thokhan du sain an lut i kumthong ti kulili a ni ungna kalpi an tim do in khwami tampi an zam i kumthong ti kulenga Tangkhawng thla chun chhungkhar thongkhat rong le milu in thongli le zanga rong an chang i maileya ani chap chin lai zoom ase longtlai pengkom a oil palm mill dir silai kumthong thi kulenga Tangkhawng ni kuleni thum a Mizoram Chawza Chief Minister Pulaldu Omale Asok Kumar Singh Chief General Manager and Head Oil Palm Operation Northeast le Tapas Kumar Tripathi Deputy General Manager Plantation and Nursery Patanjali Foods Limited Thawngchimnak an ngei Mizoram Chawza Chief Minister ni Mizoram Chimleya oil palm ching tu na harnak signal ning kong le a her ning I chin chap ding in kong a chai pi na le a I think I she ma thak an chok ning kong a chai pi phone na Patanjali food na ni chun hliapa a oil palm mill an dir lai kum khachung a tlamtlin di chu kan irwa chan Mizoram Chimlei pengkhom serchi plung le longtlai le sia ha a oil palm ching tu na chu chawza red ning in chok an silai an her ning in oil palm thar chhuwa chia a umlo cha a nursery na ser in chin chap zong a umlai tia achim Patanjali Food Limited how tu na ni hin agriculture minister le official biapi na zong Thawngchimnak an ngei na longtlai khwapi helnak lam bypass road chu lim asideng Central Lairam longtlai khwapi chu National Highway 54 ni apal I a hlei in thiri phor motor le truck ngan ni khwapi chung apal ton mi chu minung khwa saknak cha himlo hlei a khwapi a hro kho cha a longtlai khwapi helnak motor kalnak ding bypass road to ase hilampi to mi hi NHIDCL ni antron choma liao ase project manager MD Ziaur Raman ni chun hi project hi kumthong ti kulsik par thla in thok ase I kumthong ti kulenga waude thla lim ding chun ro chan ase tia achim longtlai khwapi helnak ding lampi hi longtlai Siveng Mizo Fat Filling Station in Athok I 71 RCC camp ponga achhuak I National Highway 54 zong apal I kilometers panga point pariat I saw ase Mizo Fat Filling Station in KMTTP Road 2 kilometers pathum point panga ase I hipun in lampithar National Highway 54 palding in kilometers pati point kullesari pem ase I lampi kauning hi meters hleiti ase bypass hi adi nuwa contractor ni kumli chung azau khen lai I chu nuwa chawza kuta apek chan lai pang siang hleirun hroi tu ni siang chachim chia chap ding in Mizoram Chawza an u dan kumthong ti kulenga Tangkhawng ni kula pang zirlai pol general headquarters hroi tu ni Chamdur 1 primary school le middle school an ve Chamdur tlang 1 middle school a siang chachim an izat lo ngai mi hi pang zirlai pol general headquarters hroi tu ni biapi a chia in chawza zong ni Chamdur tlang 1 middle school hi biapi a chia in siang chachim chia chap se ti andu Chamdur tlang 1 middle school hi class 5 to 7 tiang a I siang chachim pati ni anzau khen liao ase Mizoram Chawza Education Department ni casual teacher ping than tluang na thial penial veng le wareng pui mual thuam nord lung lei na chu Chamdur tlang 1 middle school a chuan ding in anti na ping than tluang hi zar khat rong a chuan I wareng pui tu chu joining report zong pelo in Chawza ni alak than mi chung a an IO chia than na se zo so asi hi PZP General Headquarters hroi tu lungthin afak chucha a arannak in Chamdur tlang 1 middle school a hin siang chachim chhe piak ding in Mizoram Education Department kanu tan na tia Pangzirlai Pol General Headquarters ni chathan an choa Ralzam chungkhar zanga sin a ration le ser thlum le apple chinnak ram an pek na kumthong ni kulenga Tangkhawng ni kuleni ti a
Coordinate Mizoram le Impulse NGO Network Silong Nani Mizoram Chawza Minister of States Pu Bilal Chanzawa Rian Muna Nunhimnak Kolin Mizoram a Razamin Alut Mina Bom Channak Kongkaw I Anrian Tuannak Chhuanak Angei State Team Lead Impulse NGO Network le Coordinate Chairman Pu Silal Muan Thangani Chun Razam Chungkhar Minung Zanga Sin a Tharuk Chung Reson Pek Ansi Tia Achim Kumthong ti kulle thum chia pa thla khan Champhai district cha a si in I khumza le si in her haikip CMO Champhaya pek an si hlei a Razam le tol chungmi chungkhar zati somli pakhat sin a serthlum le apple chin nak pek an si I ram actor zathum hlei sari point panga a tisik an na chin asi tia achim chap Pu Bilal Chanzawani chun Mizoram Chawza le NGO na tuan that nak tha deuh ngei a her kong le NGO na palak nak ni Chawza thajang athuam NGO leizong ni Chawza bom du nak lungthin keng in department na he tuan khat nak tha ngei nak lam kol peng ding in acha na Aizol van pa hol mai le district ki pa India le Mizoram Chawza nolpek khang lai Zo Reunification Organization Zoro ni kumthong ni kullenga Tangkhawng ni kulle ni kwa a Mizoram khwa ki pa India Chawza ni Free Movement Regime FMR phi mi kongkaw le India Myanmar border kul tim kongkaw du lo lang ter nak le India Chawza le Mizoram Chawza nol pek khangnak an ngei lai Chir Shin Fan ha hi ramthum India Myanmar Bangladesh a kandu ruang a silawin chen kan si phun pakhat chen kan si cha India Chawza ni passport haulo in ramji in kilometers hleiruk chung khwa sa chu itlon kainak free movement regime asen rambitlai in ummi chu unaw kan si bantuk in zalong ten a chawhlan Chir Shin Fan ha chu India le Myanmar zaitik chan pau a kan itlong kai kan lungthin zong a pu thiam kan mi phun hi ram pakhata in mi phun ngana kan ser lai ti kan ruat asina in India Chawza ni kan itlon kai nak asho zalong in itlon kai kho nak phung free movement regime FMR chu sho ase Myanmar ram kal ding chun border pass a hau hi apoi ngai India ni Chir Shin Fan na sho shal akan tim tia zoro mino ni kumthong ti kullenga Tangkhawng ni kulle ni li a chathan an chwa Kumthong ti kullenga Tangkhawng kullekwa a Zoro ni Free Movement Regime FMR sho du lo le India Myanmar border kul tim du lo lang ternak a India Chawza le Mizoram Chawza nolpek khang lai Aizola chun vana pa hol maya Chawza nolpek khang nak hi ngei asilai I Mizoram chung district khwapi ki pa hi chan hi mantim asifon FMR shroding in Chawza nolpek khang nak hi kanram le mi phuncha asiti hal in itel chiao ding in Zoro ni kan in somna kan tanruala chun kan hlotling kaulai tia Zoro minoni somnak zong an twa che Mizoram Mizapi ni Zo Reunification Organization Zoro chu political party a anroa Zoro chu political party silawin vulei chung punkip Chir Shin Fa I funtom le lungrual in kan Lairil nak pakhat tang a khoding in azwam mi kan si tia Mizoram Mizapi sina theiternak antoa tutana kan Thawngchimnak mi chu khavial khasi arakan ngai tu vial te nan di lakin chhun tha zan tha di neu